Minisita Barambarugahara obirashendekereziwe Dr. Sylvia Arnito tumuhirwe bacirwe nkuyanje y'abantu kutandikira amahanga mpaka hacishayi cyaka Katunda omuri Bukindo mu district ya Rukiga. Nabwo nyuma Minisita Barambarugahara agambiriye nkuyanje y'abanyakigezi ngo amanu bagatumu kuhinga umwani barugahamiti yakarutuse rukomyensho zabo of coffee. 1 kilo of coffee now costs 12,000. Implying all Bachiga, if you have planted coffee, you can earn more money than the money you're earning from that eucalyptus. That eucalyptus is drying your land, your hills. Dr. Sylvia Arnito tumuhirwe ahamize Minisita ngo batandikire huriro yo kubyara umwani no kushomesa abantu okubakubasa kugongeraho umutindo. Dr. Arnito nagira ngo baherize kutaka box ko kubika sente akabakaza n'abashija kandi emyeto giherize cyuma cyo kwatuza ubwana bw'enkoko oburukwike 20 umurundo gumwe. Changaronsa nijanye korire emyeto ya Rukiga na kiretera hachale yaho eri automated eri kutondora enkoko 20 ichurut. Umukoro gubiye gutebekana siboro kuri mnyeto ya Patriotic League of Uganda ahabwa Kigezi Gloria Kamusime. Kandi tuyino mugisha Sylvia Kizirengu naza kwatire mnyeto ya Kigezi region yona tiya shorora ya Rukiga yonka yagira ngo naza kwatiraho aha mnyeto ya Rukiga yona. Urwabo rutari rwo kubanza Rukiga kuherezwa district kandi no mu shago mutano kugira ngo twaje gutana Omucyanga cya Kigezi district ya Rukiga ne muhaza district zikireze y'obworo n'abantu ku rw'umashomero nabisicyo kushwerwa bakira bato bitwa mu mbebembezi nabagira ngo ikine kuronderwa mbazi gashakweri ya Sertu gusa.